an president berin ani na atanga aban thu apuan nuwa thisen chuan a thlengmang lovin Taliban te chuan an ram khopui ber Kabul chula in Afghanistan ro rel tu anni le tanta kha ani a Afghanistan president Ashraf Ghani hi abang ani mai lova ramdanga atlan chezui ngala atlan chesatli ani mai lo le zela Reuters in Russia News Agency pakhat RIA News Agency te thuchu atar landan chuan atlan chiat pa hian kar pali le helicopter pakhat khat trun main poisa atlan chiat puya beng muka liam zoi khopa henglir theile helicopter a no nu hian aleng tangang lo te chu atlan chiat san lo thei ta lo zo kani anti hial khatitak maya Taliban hovin ram an la chak mai khan mi makti a lo hle maya a October US intelligence depo in an chut sual hle ni in an soya Taliban kuta Afghanistan chu alu don chiang ni chuan an hreve thova ma se thathum vel tal chu an la tran thei an ring thunga an ring sual hle ani kha US zok po ain la chuak kim han lova an che buai ruviau zok ani kha heti tak maya Afghan sipai ten Taliban ho an ngam lo na chan lian tak tak pa ni chu video ma salama kan soi to a anin pek na ain thau thu le atakaral do to Taliban le ataka US puina tel lova arala do ve ngai lo Afghanistan sipai te in beina ani wang ti te kan soi to a kan soi mai lian tak mai alo la oma chulam chu han soi kai don ta ila official record ta chuan Afghan National Defense Security Forces ANDSF Afghan Army tia han soi boka hian sipai noi thum vel anom angin alanga antam mai ba ka hian khovel sarkaro pui berle sipai po nei thaber tia chalngam US sipai ten kumsom ni don an train boka raldo thona po an nei ba ka sarkar hnuaya mumal takin anin kai hruai ni a chuti lain Taliban lam hi chuan sipai sing sari sa nga vel chau an neya silai le bombak chu nei an nei me ulo thlona an nei hek lo alandan maya chuan Taliban hian ne thei chi an ni lo reng reng ani ma se taka ani tlat si lova an chak em zok si ani kha achan lian ber mai chu Afghanistan sarkar chunga corruption na salutuk kha ani a US sarkarin kumsom ni don op chung khan sipai te training nan le ti mason na atan US dollar luk le dingon somriat pathum do na manga chung sumtam takte chu anram him na tura mang tak tak lovin a thei thein an lo eru mi mai alo ni a sipai noi thum vel om manga langpo chu alo ni tak tak mi alo an ti ani ataka om lo an lo ero pek chu ani si tu te ne mo an lo tur an lo e ruk turang chi kha an lo tam em mai alo ni a Mizorama tharau MR kan tiang chi kha an lo tam hle alo ni an ni chu na sap tong takin ghost soldiers emo ghost army emo an ti thunga atak taka thok sipai te la chuan enkol na handong se em maya an hlo te chu athate lin sarkarin abat sak thina sipai te chau po an ni lowa police te po an bat sak na sa thina ni sipai te chu ral thuam tha pek an ni lo fowa ral thuam mai ni lovin chole tuipo an don that lo chang atam hle maya hengte wang hian sipai zinga sarkarin tok lo na alian chak ema thi huama Taliban ho lo dolet na tur chan tha chu an sarkar na chel tu te zinga an mulo ani ber mai in do tura phurna an ta cham ani chu hetiang zong ti chiang tu pakhat chu an president ber main poisa nga em mai hi ani a heti zat poisa alo nei mai hian an rama e ruk na hlor zia atilang ni in Afghanistan ram chung chanchin thchiang tu te chuan an soyani kumsang ni somni president than a Ashraf Ghani atin le dana po khan thil dik lo tam taka om ni in an soya chu Taliban ho hian rem changa mangin mi pui min na atan an mang tangkai hle ani anti heti hian Taliban hovin Afghanistan arawan han rele phot don chu ani a hupur lok tu an tam ngei mai an ram mi pui tam takten an ram chua san ram dan an jong mek zela engwanga hupur em nge an ni hretur chuan kumsom ni chuang liam ta a an ro re lai an che dan kha han thlir le thuakila Taliban hi kumsang khajakwa somkwa bora khan din ani a kumsang khajakwa somsari pakwa tanga somriat pako inkara Soviet Union in Afghanistan an oppe na lakata zalen na sual tu ten an din chho ani a Islam sa kho be chan an ni a kumsang khajakwa somko bora an in din chho lai hian USN Thatupol CIA le Pakistan en Thatupol ISI ten an tran puina sa hle ani Taliban ti hi zirlai te ti na ani a
kumsang khazakwa sumkwa paruka Afghanistan ro an rel trana Islam sa khuwa be chanti taka meichiate an rabbet na sa em maya an chi patranga an keler thleng puanin anin khu turani an ti a le khazir chu meiche chanwo ni ve lo ti in le khazir an phal lo baka pon lama na tho an khap boka mi patel lo chuan kholaya chu ve te po an khap vek ani tin mi zong zong tan tvn te music instrument manga siam chi reng rimoi ngai thlak te an khap veka Islam sa khuwa ne na inzom na nei lo holiday reng chu an ti to vek boka mi pakha be mul zu sei tok lo te po jela an khung mi mai bokani hetianga an thu zom lo le Islam sa khoti borbang tu nia an hriat te chu olsam takin an ti hlum mi mai bokani ti chuan kumsang ni pakhata US le na to ten an pai thlak nuwa kumsom ni avele don ta mo tia chuan Afghanistan a ro an ron rel le don ta chu ani a an mi zia an thlak deuh to angem ti in khoveli na thlir thup maya an mani lampo in chu hria in an thu chua chuan tun ma amiang kha an ni to bik lawani ti lan na tur an chua tel ve mol thunga phu balak na lam chu an ma chopa atel lo thu te mi te ina lut lo tur le an thil nei te chu sak lo tura an sipai te thu an pek thu te hriat tura oma thloda manga Afghanistan chu san tum te tan airport po him taka an thlen theina turin kong an hon thu an chua danglam chu an tum ve viau to ni in alang ri ani heti lai hian Kabul khopuya chuan Taliban ten ro an rel tak wanga danglam ve mi lo thil le danglam ngal em thil la oma an khopui bazar te chu engma thil thleng danglam om mi lo ni mai om hian dor kayan in honga mi puan ji huaya lir thean tlan supa traffic police te po in lir thei chevel chu an thunun boka chu chuan nun phunga danglam lem lo ti atilanga chu ti ruale ro chuan heng kholaya chuak zinga hian meichia mu tur anom mi lo tluk ani a August ni som panga a Taliban te Kabula an lu atang khan meiche te chu ina an la tom deuh chot mai ni turani achuak chun te po puanin anin khuluk le ni in an soi Kabul dor pui venga dor kai lian pakhat chuan a in thal that thu a soi thunga meiche te nan taksa pum an khuna barkha chu a thal that le thu a lo soi ve thunga mi then khatta na thla ti phang takpo then khattan chuan hlok na a lo ni ve thunga ni chu Taliban thupuang tu Jahibullah Mujahid chuan meiche te chunga tharum thona a thlen don lo thu a soya ramdanga mi te chu hemi konga hian an ril ru lo ti ha lo tura cha in meiche te chungchanga Taliban te nun phung lai mu ero chu zalet ve turin angen thunga sarielo ina soi angin kan farnu te kan nu te hi kan society a mi poimo tak zinga antela anjalen na hi Islam dani na phalsak hangzelin pe kan ni ang ati a Islam dana ti hi engtianga kalpui tur nge ti ero asoi chiang ri lo thunga ni alandan maya chuan ama ai chuan an ziam deuh don ni te po in alanga ma se muna omtan chuan ngai ngam na sat viau ero a harri khopang le komsom ni kalta ne na danglam na lian tak pakhat omri chu tholeni ate khan Afghan News Network pakhat toloa thok reporter meche pakhat chuan Taliban senior representative pakhat chu TV live in a interview tat mai hi ani a an rorel ma sakhun lai kha chuan ni se an tilum ngal lawani chuan awan nei viawani ang khatia Taliban hoin Kabulan lua rorel na an changdon ti achian nu khan Kabula cheng nula pakhat University Zirlai Aisha Amate chu an ram chu asan turin Hamid Karzai International Airport lama chuan thotran nia chuan atlan phei ve ngala an ram chu asan atumani mase airport a han thlen chuan mi pui sang tel te me mai chu an lo phumur mura passport po nei lo te an tam em maya thlona lu anin chu na salutuk chu police te chuan an lo thununa an lo nor let thina mitam tak chu an tlua meiche le no pangtam tak chu tual chara chuan an let rem ruma an rak teng tung mai ani amati chuan kathil ton mek chu khovel top na ni berin ka hria ani atia ani chuan hliam te naw nen airport a chu san thei hlawa ma se thlona chu achang ve chuang lawani amati chuan mi then khatin Taliban ho chu anin thlak danglam to ni in an soi thina a thenin an lapa ngai reng anti boxi a dot sei lawa chuan ke chuan karing thei hlol lawani Taliban ho chuan mi puite an nun phung pa ngai anga kal turin an ti a meche te po school kal chun zom turin an ti a ka university zirlai po hi ka zo thayangem ka shelo achan chu meche te khu khir na hi a om nge dona engchen nge kan la shelo mai chawani ti in a soi bokani amati ang tho hian
mitam takin Taliban laka rin na an nga ngam lo wangin an kong siat ang angin Afghanistan chua sanan tuma airport atangin thlona in mi a hruai chuak ti an hriat khan chulam pan chuan an tlanta sup maya amati ton kan soi to ang khan mitam takin hliam an tor pha ta hialani mi then khatla chu US sipai bungra phur thlona chuan ve anin be seya thlona chunga an chuan thei tak lo wangin thlona ke ate an bet sha ma thlona a thlok sang ta mo tia chuan anin vuan ngit chole ta si lova mi then khat chu sang tak mai atanga ta thla in le an thlen rualin an thi pha ta ani hei ba ka hian airport aral thuam keng mi pahni chu US sipai ten an lo ka plum vele bokani mi puimang anga boina kara tharum thoa che tumpol po an lo om le ze la moni don ni soitur tam taka oma darkar tinin Afghanistan chungchanga thuthara om bel zela mase tunrumata na kan kharna atan chuan Afghanistan le Taliban chungchanga hian US president ta tunge thiam lo jok ti hi longai tu chin te ang u Donald Trump a thiam lo nge Joe Biden a thiam lo jok ni ang nge atu ema jok hi ni char po ni se hetiang thil hi a thleng tho jokang mitam tak chuan tun Afghanistan atanga US anin la chuak hi Joe Biden a thutluk na emo anti a ma se anilova nikum sang ni somni February ni somni pakua khan US la Taliban te chuan Qatar khopui Doha in remna an lo ziak dai to a chuta chuan thlasom pali chungin US le na to sipai te Afghanistan atanga anin lak chuakim tur thu an ziak tela chu Donald Trump a president ni lai dai to kha ani a kumin me thla atang khan in lak chuarun pui an tran ta tak chawani Stanford University a thok history an pakhat Afghanistan le Central Asia lama history specialist Robert Cruz a chuan nikuma in remna hian Taliban ten Afghanistan na rawan rele theina tura mun poi mo tak achan thu asoya US sarkar mewin in remna asiam pui wang khan Taliban ho chu dan chunga alaluta sarkar dinglai pai thaturin kong ahon sakani atia Senate lama Republican leader Mitch McConnell chuan US sipayan in lak chua tak ma khan Taliban te anlen thut thei tur thule rang taka thunei na an lak thei tur thu chu sipai in fuina pakhata atelna sipai ho tu tenan soi thu a soi langa ma se President Joe Biden na chuan chu frachiang le ma se a sipai ho tu te thuron chu nolin heng thila hian mo aphurani ati ve thungani hetiang hian US lama mi challang te po in mo phur tu zo ko tumin an boi ve thowa Mizoram po kan lo boi ve na sakhop mai Donald Trump ala president se chuan Taliban hian ro rel na han chang lowang mole Joe Biden a hi chu anep le lutuka ti te kan oma a thenin Trumpan in remna halo siam pui to boxia Joe Biden ati thaya om lowani anti ve boka adang le chuan Trumpan in remna lo siam pui to ma se khati taka Taliban an ron lian don ti alan nu kha chuan Biden a khan an in remna khati danglam le mai se te anti boka engpo chuni se Afghanistan hi ram mak ve tak mai ani a Soviet Union po khana thunun lei thei lo to a tuna hen US eng chen po om se an chuarua rolin Taliban emo firfia ka chathin pol dang emo hi chu an ron lor thoi don tho ni ina langa US tan chuan spring khau tak thut bereng angtlat ani a adona anasi a thosan rolin aronin per tho don boxi a an ni ani tura an chuasan hi alangai don tho ni chuan alang Joe Biden an mani Afghan sipai po in Chemsen leka in be trulan ti lo indona hian keini American te hi nun na thapa kan lo in san phek bi renga trul na ka shelo ati hian a khai khom thaviau mai US khole tuizinga he Afghanistan ramwang hian mei thaile fasha tam takan lo om to nen input chwa to mai hi chu acha kom ve ngotang le an ram hason na atana man thei tur sum dollar tluk leding on somriat pathum zet mai Afghanistan lama hian an lo khoral to bokani kha hetiang deuh chi hian Vietnam democracy ramdin tumin kumsom pariat velzet South Vietnam an han opa ma se an chua nu kum ni po ave ma in communist sipai ten an hnele vek ani kha thil thleng nen khan tun truma US in Afghanistan chua sana thil thleng hi ai nang le viawani zirlai an zirnon le ani berang chu